Turabasuhuje abakurikiye Hot News TV. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri telefone ya mbere y'agatangaza igiye guhindura ubuzima bw'ikiremwa muntu ku isi. Yitwa Tesla Pi Mobile Phone. Elon Musk ntaganoga nyuma yo kugura urubuga rwa Twitter akaruhindurira izina akarwita X. Noneho yasohoye telefone ya mbere y'agatangaza kuva ikiremwa muntu cyaza ku isi. Yitwa Tesla Pi Mobile Phone. Tesla Pi Mobile Phone ni telefone ikorwa n'uruganda rwa Tesla rusanzwe ruzwiho gukora imodoka zikomeye kandi ziri mu zihenze ku isi. Nubundi umuyobozi warwo ni Elon Musk. Tesla Pi Mobile Phone kandi izagikoresha internet ihambaye itangwa n'icyogajuru cya SpaceX cy'umuherwe Elon Musk. Iyi akaba ariyo internet ya mbere yihuta ku isi. Iyi telefone izaba ifite ubushobozi bwo kuba yakora ku mubumbe wa Mars kubera iyi internet. Iyi telefone kandi umuntu uzajya abayitunze azaba ashobora gutwara imodoka yo mu bwoko bwa Tesla bidasabye ko yicara kuri vola. Ku bushake bwe imodoka azaba ayitwarira kuri iyi telefone ku buryo ashobora kuyiparika akayiparukura ikamusanga hari atayegereye, kuko iyi telefone izaba ikoranye ikoranabuhanga riyihuza n'iyi modoka. Si ibyo gusa kandi dore ko iyi telefone ifite ikoranabuhanga ryo kwicaginga ikoresheje imirasire y'izuba. Mu gihe umuriro ugushiranye ni ugutunga ku zuba gatoya igihe cy'iminota mike cyane, ubundi telefone yawe ikuzura umuriro. Iyi telefone kandi ntago ikenera gushyirwamo memory card kuko yo ubwayo irihagije. Ifite ububiko bungana na gigabyte 512 zishobora kongerwa zikagera kuri 1 terabyte. Iyi telefone kandi ifite RAM ya gigabyte 16, ikagira kamera ifite megapixel 108. Kora subscribe, like, share and comment ukomeze kuryoherwa n'umuzingo w'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga ndetse n'amakuru y'ibyamamare. Tesla Pi Mobile Phone kandi igiye gutuma abahanga bakoze iPhone 16 Pro Max bongera gutekereza ku mushinga wabo, dore ko iyi telefone ya Tesla Pi Mobile Phone ije guhangana bikomeye n'iyi iPhone imaze kwigarurira imitima y'abantu benshi ku isi. Tesla Pi Mobile Phone kandi ihuzwa n'umushinga wa Pi Network. Ubwo abantu bamininga Pi Network cyangwa se aba pioneer barabyumva cyane, usibye ko nawe yitwa Pi Network. Bivugwa ko izashyirwa hanze igihe Pi Network izaba yagiye ku isoko. Bivugwa ko igiciro cy'iyi Tesla Pi Mobile Phone ari $800 ndetse $1,200. Mu mpera z'uyu mwaka iyi telefone bivugwa ko izajya hanze mu gihe umushinga wa Pi Network uzaba agiye ku isoko. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mukore subscribe, like, share and comment mukomeze kuryoherwa n'umuzingo w'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi.